Voice of the People Party mentakasingi ka arpo tari unailar arjar arpo sauk laliban ai daga jingtho show Commissioner Secretary jongka Mining and Geology bat kumjuru show Secretary jongka nika Department hakabakala kadau ba shifo snam kila ya nadu baka National Green Tribunal kala khang ya ka jing ti do yong hapo ka jalam bakhlaya kata ka khanyo tarik u banai yayong jongka snam ajar khat sau kasen kong shifo snam kila ya nadu baka njiti kala khang ya ka jing ti do hapo jalam bakhlaya hanrei hadu menta ke riu pa ba ki baju imja naga kam ti doyong naga kam kit doyong kirang sa akalengo ye kita ki kendon bikin yo lat ban ti doyong bat ban imbyang ka jeng im sa sisen pat kaseng kala ong bahadien baka Supreme Court kala penmi ya ka hukum jongka kata ka lai tarik jong Julai ka snap aja ka khandai haka bidei baka jeng penbe riti ikor kam ti doyong haka jalam mekhlia bat nakalian jong ka sarkar prengru kala pha shibun ki direction ni ki jeng tha sa ka sarkar jalan ka bentar masna ya ki standard operating procedure haka bidei baka jeng I license ani ban ai ta ki prospecting license ni ki mining lease sa ki pai ba ban ti doyong kumta ka jalam mekhlia lan ka sarkar mekhlia ka santarik jong luber arja arwei kala shna ya ki SOP standard operating procedure Kadkum ki SOP balashna daga sarkar jalam Meghalaya haga chapter ka banin kong E6 bakum jur ka chapter 2 E khatsan lathau bakinu kinu ki bagan yo yaki mining lease lani yaki license ban ti duyong ki di bandan ka jaka ka omduna ya ka shispa hektar dini takadaw man kaliang kasang Voice of the People Party ka pau ka jeng persya ka bajur namar jalam Meghalaya Omdan Satya manu-manu ke belak bandon jaka-jaka ke bahia kat katain daga bentapan ti doyong. Dari satang kita ki hespa lani kita ki business tycoon ki belak bandon ke jaka ke katai ban khai doyong. Nakalain juga seng kong baka ni ke jeng tau jong ke sarkar Meghalaya ki SOP haka balak kadau baka jaka kam dai banduna ya ke hespa hektar kai tang ke bud ban yo ti doyong tang da ki hespa. Susu ka seng kala ong kat kum ke kendon ni ka an mineral mines and mineral Development and Regulation Act juga senam cek nas pak san penyau kam semla kedau setia kat nu kejaka di bandan habati doyong nyata susu kan mineral concession rule cek nas pak Andrew Pau kalau ong ba ki balak banti doyong kila bandan kejaka ka ba tang 100 hektar kalabiang susu uru ka terms and reference jong environmental and impact assessment jong mining of mines and mineral ke para ka bakhandai ponway kabla penmi daga Ministry of Forest and Environment kalau ang baban yo ya ka clearance daga Ministry of Environment and Forest jong ka sarkar India nan kam ka jaka ka batang san hektar na kamta ban ti duyong ban sna ji kendon nan dikidul hakar kom ti duyong kumta na kalain to ka sang gabu ka jengkli hakar ko rukom ka sarkar Meghalaya ka sna ya kin dikirul dan diki SOP ha pakala bu ya ka jaka ka bahadu sispa hektar kat ba ki an yang dikijung tha jong ka sarkar pedang 4 kilong batang saw ni san hektar kalabiang banyo ya ka license mati doyong kumta na kalen jong ka sang ka dikajia kendu ka dikasti ka ai sekaya sarkar ka dawa badi man sna da ka wipat ke SOP badi man penbiang kanang ba ala dikipat ba buju imjan da ka kamti doyong da ka doyong tinyo masdang biang ya ka kampat sa sisi lani omde ban ailat banyo ti doyong ni khai doyong tang kita ki high level